da naš hram je posvećen rođenju presvete Bogorodice. Znamo dakle iz žitija da sveti pravedni Joakim i Ana su bili bezdatni dugo godina i u to vreme nemajte decu smatralo se kaznom Božijom, jer su deca dar od Boga. Tako da oni koji nisu imali decu, oni su smatrali da su kažnjeni. I to je za njih bio veliki teret. I molili su Gospoda dakle, da im podari barem jedno dete. Ali ta molitva nije, kažemo, bila sad, molimo se ovaj jedan dan, ne znam, 7 dana, mjesec, godinu, pa ako ništa ne bude, onda mi odustanemo kao danas. Što se događa, mi tražimo neka instant rješenja, brza. Ako nema toga, odmah se odustaje. Ali ti ljudi, dakle, zaista su bili onako istrajni. To je vrlina. Biti istrajnost u molitvi, u onoj dobroj namjeri. To je jako velika, dakle, vrlina. Mi su, dakle, bili istrajni. Imam jedan podatak, kad sam bio u Svetoj zemlji, ima jedna klisura Vadi Kelt, gdje je manastir svetoga Georgija Hozevita. I kažu tu da po predanju ima jedna isposnica gdje je sveti Joakim dolazio i Bogu se molio. Dakle, vidite, to je ono kao odvojimo se zbog, znači postaje bračno odvojena zbog posta i molitve. I čovjek jeste tražio od Boga, ali je hteo i nešto da da. Hteo je da popravi sebe. Znači da bude što dostojniji tog Božijeg dara. Tako da su, dakle, oni posle dobili zaista jednu, dakle, devojčicu, ali koju, dakle, ona koja je postala bogomajka. Možda da im je Bog odmah ispunio želju. Možda se ne bi desilo to što se desilo. Ali videći da zaista njihovo usrđe, njihovo trpljenje, Bog obilato daruje. Tako i danas, ako smo dovoljno zaista strpljivi, ako imamo poverenja u Boga, nije dovoljno samo imati veru, treba i poverenje, onda Bog daje, Bog zaista daje. Ali mora čovjek da spremi sebe za taj dar.